KASTA latibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana, ti kinasayaat ken kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na. Tampok ditoy programa tayo, KASTA latibyan! At na siguro lalaki man niya, takas talauna ti panagpapintas mo. Ay na, parlor di pagtrab-trabahwak. Jacket din ag lipstick. Mamuwak lang at lalaki, makitam. Ay na ikeng, di nakbaliktadan. Taamok asikat at babae na. Hoy, Imelda. Hunak man, saan kan asumrak ita? Ta nag-text ka, nga inapan na kamanan nila kay mo. Un nga rod. Ay na, maum-uma akong. No apaan na kan tumanan, ibagam nga adda babae na. Nakitak ida idi Domingo, nagbuya da iti sine. Long hair, jay babae akadwaan na. Ha? Talaga ang nakitam? Uy, si Kamat. Kaano ayaan nagulbudak kan ka? Ay na, talaga nga rod nga da babae na. Ngam siyak ti bagbaga na nga da lalaki na. No adala ang camera da ito yung cellphone ko? Pinicture ko ida. Awanin ganas ko magtrabaho no kastoy lang. Ay, saan ang mabalin ah? Saan ka nga agpa-apekto? Nagsakit na panunutan. Asyak agkakasing agbirbirok. Isukat nakpay iti sa bale. Uy, jak la kuman imbagbaga. Ay, agkapsutak sa. Sige, agtugaw ka Imelda. Taiyalaan ka iti danom. Mabit lang ah. Agpakulutak man iti buok ko. Madam, saan ka di adda kayo di asawa ni Mayor? Mismo, siya ti original. Agpakulot ka, madam? Ha, tuleng ka kadi. Ay, saan, madam? Nangag ko di embagam? Kat? Kuwang amin, madam. Oo, di mo apro-apro sanday tabuok ko. Naging pis ngamin unay daytoy buok mo, madam. Anya ko man no naingpis. Madadaal no kulutan tapay. Agbayad ak iti uray mano. Basta kulutan dak. Agaw-awat kayo iti tseke. Aguray ka, madam. Agtugaw ka pay. Taayabag di kaduak amang kulot kan ka. Oh, siguradwam lang analaing dayta nga agkulot. Ha, diyak kaya tisinsinan at trabaho. Ay na, Imelda. Guston, deta pa nagsangsangit mo. Diyak maklan dyan bagam. Nakitam nila kay ikaw nga dakadwa na babaya nagbuya iti sine. Ay, madamdama pa ila deta pa nagsangit mo. At da customer. Kasla diyak makatrabaho ita. Nasakit to'y puso. Asawa ni Mayor ti customer mo. Sikapay lang ti mga sikasaw. Amumat ajak amu ti agkulot. Para manicure kan pedicure aklaeng. Oh my kakit din. Apay asangitam ti kasta a klase ti lalaki. Awan sirbina. Madam, siyak ti mangkulot di tabuok mo. Anya tinagan mo. Imelda, madam. Sigurado ka? Aka ba alam ti agkulot? Ay, ma'am. Nabayaga kun dito'y parlor. Mano atawad? 5 atawanan, madam. Oh, diyak kaya tamadadaal to'y buok ko. Naawatam? Uwan, madam. Sige, mabiit lang nga. Taad dalain nak isagana. Ano nga mo't dahi customer ko? Nagdelikado man. Kasta latibiyag Adda talaga ti kakasta a customer. Kan may sa asawa nga rod ni Mayor. Nakasungsungit man. Sige kit din. Kulutam di buok na. Kasano ngay numapirdi di buok na.
Sapay naging face. Imbagak matanda tagan kuana. Ngam kayat ngalatamot ti agpakulot. Kisayam latan jay agas na. Jay saan unay ang napigsa. Tapno saan ang maperdi jay buok na. Umayak man mangan itilakom a halo-halo na naundang. Awan pa'y ngamin customer ko. Anyang awan, kano da nakaparada ang inanalugan dito sa ngwanan ti parlor maw. Jay asawa ni Mayor Dayjay. Ay, di original one no di number taw. Ah? Ay na, si ka talaga na naundang. Chismosa ka talaga. Damdamagak lang, mag. Alakit din. Itimplaan na kon iti halo-halo. Kaadwam tigatas na May salaan. Di ngay kadwam, di mo pagmeriendahan. At dapay nga rod customer na. Isunto ti umay gumatang, numalpas jay trabaho na. Hello? Bakit? Kada kwartam dita. An-anom ti kwarta? Di ka kat mapanagdirok iti kwartam? Kada nga rod katangag. Ay, awan kwarta. Iyor ornungak pailaang ti igatang ko iti bagas. Ita, dumawat ka manan? Di ka gumata. Makaungatak ka talaga! Kakaasyak ngagbirbirok! Day talag daw dawat aramidam! Ay, agawit ka lang Ay sus, di customer ko! Nananong atan? Ay mabit lang! Inakita di customer ko! To'y buok ko! Apay, madam! Kunak no nalaing ka nga kulot! Kita man tinamay iti buok ko! What is happening? Papanawam day ta ababaunam! Papanawam! Excuse me, madam. Sa anak ababaunan dito eh. Beautician nak, madam. Beautician? Kita man tinapasama kiti buok ko! Ay! Naksatsamot din! Idarom kayo, Adwa! Idarom kayo! Malungsot kayo iti magbalutan! Kasano day tuyan, Emilda? Idarom natan. Ay napanagdaruman. Katnapanan. Pinaandar ng jelugan na. Ay diretso nga tan ama panagdarom. Lakit di Ay kasano ngayon dagiti anak ko nagbabasit no may baludag. Ay, bakla. Apay no si kapay lang tagpay balod. Ha? Siyak lang. Kat si kamat tinakabasol. Ay, saan mo tamabalin Nas kan adwata. Ay Ay, daytoy mat nga asawak. Umawag-awag. Hello? Apay aya? Bakit? Awan ti maitad ko ang kwartakan ka. Makauma ka. Napudot man ta ulo mo. Wan! Kastoy no da problema! Sa kaumawag-awag! Agbiro kay ti trabahom! Salbag ka! Tapno lumamis day ta ulo yaw, kan may kat day ta nervyos yu adwa. Mangang kayo itilako kahalo-halaw. Ay, nanaundang. Jakmet lang makapanganan, iti kapapanunot ko. Uray siya. Awan ganas ko. Anya nga iti may tulong ko, nagpampanunot kayo KASTA. Ay, nanaundang, maibalod kami. Saan kami ikit din na madanagan? Nilaan ko Emilda ti maibalod, nana. Sa anak ang mairaman ko Ay, sus! Nagsubli ni madam. Kadwanan sa dagiti mangtiliw kadata, Emilda. Ay, tumaraya kon! Ay, aguray ka! Apay, tumaray ka! Ay, na! Urayan nyo, bumaba! Ay na, makapanervyo. Yung kasabtunan, Imelda. Nung ay ipungot-pungot na. Kasaritam itinasaya at, Ibagam maripiram din na dadaala buok na. Ibagam taghalo-halaw. Ay, wan! Kasta ti aramiden ta, Imelda. Intan! Good afternoon, madam. Nagsubliak. Nasaya at mat, madam. Tapno tarimaanan mi day tabuok mo anapuuran. Pudno day ta, madam. Papintasan may.
Kabaulan nyo nga aramidan dayta. Oo na, madam. Ha, iso ang nagsubliak. Tanaamiris ko asyak matlang ti maibabain no kastoy ti buko. Iso nga ipatarimaan ko kada kayo. Sige, madam. Umay kayo nga rudan. Agtugaw kayo, tada kami ti makaam mo. Dahito'y aircon ti paandaran mi. Tapno lumamiis ti ulo, madam. Sige man nga ron. Ay, madam. Ang mga no kayat mo ti agmerienda. Adda na imas ahalo-halo alako da di takaaruba mi. Talaga? Ay, mabiit laang madam. Iorderan kayo. Sige nga ron. Agrelax ka, madam. Kabayatan ari-preparan mi ti buokyo. Maditi ma-stress. Ad-adda abumakit ka. Ay, nananaundang. Sapay ko matamaay ayo mi ni madam. Tapno saan na kami nga idarong. Huwag nga rod Sapay, jay gayam original nga sa hawa ni Mayor dayta. Uy, nana. Iso ti original. Kunak no jay number to. Saan? Sige, darasin nyo nga rod nga itimplaan iti halo-halo. Mabitlaeng. Hay! Umaw-awag manin nilakay ko. Maruruda kong. Hello! Ay, nabi ka lang makapal na dita! Busy ako naklangarudan! Ha? Awan kwarta! Ay, rurod kan! Engkay tadan kan ni Madam daytoy halo-halo na. Agrelax ka kadilaan. Ay, naundang sa anak ang makarelax. Tadyay asawak anak kailaw anak sa dot. Agrelax ka. Inhale, exhale ka. Kasta. Sige, relax. Say-saya atan ta, Imelda. Nas kun na napintas ti pagbalinan ti buok ni madam. Narigat ti may darong. Jay cellphone mo manan. Saan ko a cellphone? Cellphone ni madam. Hello, darling. Uy, nag-sweet damatan. Darling. Ay, uray lang naka-full volume. Imbag pa'y da, madam. Ngamda kami kinilakay ko. Puro binog ka. Adaak lang dito'y parlor, darling. Nagpapapintasak. Sige. Umay kanto nga ron dito'y parlor. Ana, umay ka nun ni Mayor. Sige, darling. Urayan ka. I love you. Mwah. Umay dito'y ni darling ko. Iso anas ka, napapintasan da. Sige, madam. Da kami ti makamu. I-manicure kan i-pedicure ka nga rod, madam. Sige man garod. Saan ka madanagan, madam? Uray libre, ti foot spam. Wow! Nagpintas ka, my love. Bagay ko kadimot lang, dayto'y buok ko, darling. Bagay mo, my love. Bagay gayam kan kati abababo. Isuda, tinang papintas kanya. Naimbagngal daw mo, Apo Mayor. Kastamat kan ka. Imelda, tinagan na. Sika, anya itayon tinagan mo? Bakli talatan, madam. Maragsa ka na, tapi napintas yu ti asawa ka. Ay, tibwisit alalaki ta umawag mo nan. Apay nga inidap mo matan ti cellphone, Imelda. Sinong batam kumaa? Ay ikwa. Awan day jay, madam. At to'y titangdan niyo.
Awata mo aja iyaw awat ni Mayor kan ka. Ha? Ay na, nagadumatan, sir. Tangdan nyo ng papintas, iti asawa. Ah, ay na. Agyaman kami, sir. Agyaman kami, sir. Dito'y ako, nakanayon nga umayag paparlor. Una, madam. Di kay madanagan. Awisak dagiti ko kumadrek nga umay dito'y. Un, madam. Mayat ditoy. Adda pag meriendaan dita asidag. Kan adda pa'y aircon ditoy, Mabalin ka di. Akulayan nyo tibok ko. Ay, mabalin, sir. Tanay, nagadunti uban ko. Sige nga, Rod, sir. Agtugaw kayo. Mabalin mat alinisak dagita kukom, sir. Tano makialamano ka? Saan anak kababain? Sige man nga, Rod. Umay ka ni Milda. Aramiden ta dagiti ipapaaramid ni Apo Mayor. Imbagakmat edi kada kayo, ano da customer, akas kan ni madam nga gungungat, pakitaan nyo latay tinasayaat. Tadi ko nada nga rudan, customer is always right. Kan adda tay pagsasawa ko nana. Ti kinasayaat kan kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na. Una na, husto ka. Nangig mo, Imelda? Wala na. Ay, mabiit man lang tasong batak to'y asawak. Ay, dadaulan naman ang tialdaw ko. Kunak lang arudan kan kangawan kwarta! Bakit? Denggampay ngamin ti bagakan ka, ha? Saan ka nga gungat na dagaw? Amo ko, unti bagam kanya! Kwarta manan! Awan lakit day! Kwarta! Makauma! Saan ka dumawat iti kwarta hamtad dan trabaho? Ha? Anya di ko nam? Ulitan man? At dan trabaho bakit? Mangrugi ako ninton bigat. Pudno ka day lakay! Uwin, umay kadagasan dita parlor tagkuyog tantong agawit. Istoryakan ka no kasano ak anaawat iti trabaho. Ay na, o sige nga Rod. Urayan ka lakay! O sige nga Rod, bye! Bye! Ay na. Mas daawak man? Saan ka matan anagungat? Ay na! Addan trabaho nila kay ko, baklita! Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, ti kinasayaat ken kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na. Tampok dito'y programa tayo. KASTA ti BIAG! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon KASTA ti BIAG! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.